Ndabona ndaje ko umugore w'isezerano kandi n'imbere y'Imana turaje. Papa nibikika kagabo Jose sinzi ibyo ashaka namba shaka ko nsesa amaraso nkuko nasisi yantuze uri ubutindi bw'ubutindi ndinde ubutindi wowe nyine ndinde ubutindi jewe ngo amuhindire umugisha wanje umugisha wanje urera mama yaje iki wavuga oya rakumbwira mubanye na musazanje atanikoro kuri geruro aho wewe haronkera amahoro uko kujya gusa no kuntera urwamo naki Muganisha kuntomorera neza. Uri giki kuri we? Icyadashoboye ndagikora ego. Ushaka kunsumvya ubwenge ugafata umukozi wo mu nzu agorera ukaryamana nawe ishapu ryiwe ribyutse asha ntaraba uzombora Uzohansanga ibyo ni iterabwoba ibihemu nka wewe bidakwiye kubaho ukwiye gupfa Vraiment ndagukunda naje ndagukunda kandi cyane umenye yuko urakara ko mwari Mutembo numengo ariko arinjira mu rukundo rwawe uzogitambika mu rukundo rwawe na jewe azogira ingorane Ntiwahoze ngavuga ko ari wo muri famille. None uno munsi ubuzombiki we uramukunda wowe ratahari nta mahoro kuri jewe ushaka gufasa umiko umugambi nijoro wo guhaye. Uhagarike. kavime kuva kera naho umunsi warimwe mu mara umunsi wose uhere muri mu mahoro n'umugabo wawe urabizi nibyo muko barategura jeni igiti giturirwa Ngira gisaki goce gisambanye. jabana barahimisha barahimisha no kugira ngo karagize ubundi ndakumire nkuko namize abandi cyangwa ndagushyira mu cyobo ngo nahita